čisto novega. Dirkali onda isti! A, da vidimo zdaj to. V našem mestu se je tudi enkrat na hitrco sestal en sindikat, so rekli šefe, prosimo, ne ga srat, ko si jo prišejo in moramo spati na vršu cele ure, šest vrmer in gledat luštne punce cel večer, kako lepo v ritmu zivajo in več pokažejo, kot skrivajo. Mi bomo pa med tem čist res bi in cel večer sam toplo vodo bi in inštrumente mrzle v rok držal. Haberle, ziberle, baberle, buberle, ziberle, baberle, buberle, baberle, ziberle, baberle, 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 baberle. Kaj? I zdaj tečeš! Cik-tak, cik-tak! Pravo je spodaj! In greš v tej smeri. A si tudi šla, ne? Koliko je vas v skupini? Super! 5, pole greš še enkrat. Pole konec? Pravo, na prstik ne reševita je, ja niste vsi, kako, da glavne nimate. Čakajte se. Reci do Gregorja, Maja! Gregorju daš na hrtnik! In zadnji palček prav, 3 točke! Ajde, ajde, ajde! Navijaj! Navijaj! Ajde! Ajde, spodaj, spodaj, spodaj! Bravo, bravo! To! Ajde, navijaj, se tvoja skupina! Da navijaš! Ajde, ajde, gremo! To, še! Ostanemo skupaj, navijaj se, no! Gremo! Gremo! To! Super! Naberi stane, to! Škoda je bila hitra! Konkurenca, pazi! Gremo! To, Rozak! Bravo, dobro ste. Ja! Veš da? To. Oja! Ajde. Pazi nešto podere. Ne stopi na nogo. Ne već bar naprej. Pa ne, druga skupina. Ajde ne, gledaj. Gled stran.